twagirwo kurigetha atia no nginya ukorwo na macini ino unyitete guoko magathi imetagwo sekatia no guka gutinia ni wagetha undu wa itunda riri very important ni atiriri waritinia it does not continue ripening. Yes. Itagwo na science non climacteric ikuga atiriri waritinia ritire ripe ritiku ripen. Even if the outside color changes they ritiku ripen. Ungiritinia watinia ni uguo ti uria turinda marigu ati ni makweruha acha ndiruaga after removing it from the vine ni uguo thutha kurigetha riguikara haria nduka-ini wakainda kaigana ata kanona muci waritiga tu warigetha to muthi when it's ready no ritige unrefrigerated for even up to 10-14 days nitugeretie up to 18 days ukirihe appropriate refrigeration no rikare mieri 3 nionaga ore orengaga avocado kana irigo kana pineapple kana watermelon ikanjiriria kugea itagwo rust oxidation ono kirengo guo karitiga hau when you come after a week the color of the face does not change. Itunda riri fata wario ri niki ni riega muno kuri andu makoragwo na acidity andu a constipation andu a BP na muno koragwo na vitamin C nyingi so maundu ma immunity boosting kuri atumia ri mara moe kindu gitagwo face mask. Itunda riri ni rikinyite level ya gwikwo kindu gitagwo value addition. Itunda no uthondeke juice no uthondeke smoothie no uthondeke yogurt no uthondeke food color ta biryani irutaga color njega muno no uthondeke indo ingi ona wine no rithondeka wine no rithondekaga kindu gitagwo fruit enzyme na no githondeka even juice no tinangio kariria like a salad. Hena kiegi na ino niyo riu ndirarigo itunda riri no uguraga no ririmaga na riendagio kutonda ndie ndario ndathie city market ona ndathie kangemi haria ha mundu gwitwo Maina mena ndiri no itunguru marendia undu ungikora mena itunda ta riri no riendagia na riendagio ririagwo ndiri the discerning person mundu ucio ukienda itunda guku ri turi mweri February. Yes. The earliest you can get a fruit from here. This is too much. Is in May. Do you see this one? You're on a This is booked. Ma, Rosafi. Outapata hakuna. This is booked. Real. Owekero kwa waiting list. No eneki. Ali mundu renda just kiro imwe. Kiro imwe ni matunda meri. Kugu na ati kuona kiro imwe akuhewo just one fruit. No eneki. That's how it is. Ndire namo kugo thoko na ndia utindangi kuria ati ni gutwara kwa gutwara ni kuingi ukira thoko ni atiriri kienguta. Yes. Mundu akajuria nao hii matunda yako tutauza wapi? Soko ya kwanza ya dragon fruit ni wewe. Ni mimi. Soko ya pili ni familia yako. Yes. Soko ya tatu ni hapo mahali mumepanda, the community around you. Yes. Soko ya nne hawa wengine. Rambere kogora dragon fruit. Yes. Ndamigurire 2016. Ndamigurire 2500 kilo gishokerwo shiringi. I still have the receipt here. Ningukuhe. Kilo imwe shiringi 2,200. No thiete on your way back. Wakinya kundu kumwe gukwira ri. Uthi. Werwa ni 3,000 ndukarugame ngoro. Ningukuhe kundu ku. Wow. Ngukuhe. Na hindio ni mwaka mumwe tu ndeterera. Ndahota gukorwo ngigetha. Mwaka mwe na nuthu tu. Ni mwaka mwe na nuthu ni wanjitie gukorwo kigetha matunda maku. Na kuma hau for the next 30 years. Eno tenya mukuga ati ni mafefe kana ni maboco wa the next season uraruta no. Mwiti tukiarangia ri ni unjirire kuri matunda maya mithemba ingi na riu tari riri tugire ndi red kana ni pink thiini. Ta twire atiriri kuri mangi mithemba ingi. Dragon fruit shukaga mithemba 3. Red, white, yes, na yellow. Matunda mothe me hinya gukuria. Taste ya mundu nio ugaga kira mundu akwe. But andu mendete ritune because of its appeal, rangi.
but the truth of the matter ni atiriri. Each of the varieties has its own advantages. Ria red ni sweeter anini. Ria white really a lemon flavor njega muno. Ria yellow really strawberry kind of taste. Riu uko ni kugura ngugura itunda riri ungianyenderia mbeca cigana? 750 shillings. Ciringi 750. Farm gate. Guku mugunda-ini ti thoko. Haya. Nirio riri itunda. Riu gukwira otoria dawa ino ragiukire ya kindu gigwitwo covid ni rari na aria marambagirira nigetha tukona uria kurathi ambirira aya mbagia na nyene. Okay. Nigetha ukoro hari kaundu gegwo. You just peel it. Peel. Guhese kodi cigano na nawe ruma. Aya. Dora. Nduri urahora. Ndidoria mata. We nawe uraigua atia? Nima. Riu nie na nie nyitira haha riu nani. Yes, mukimenye kiria kiandeire. Kindu gigwitwo dragon. Here we go. Edi geta kagwe. De kanyitete wega. Haya. Nani ucio kaenda ma. Ni gatha kai. Tunengere namba cianyu cia thimu no twire mugikoragwo ku. Mugunda ukoragwo Meru County. Yes. Central Imenti constituency. Yes. Namba ciakwa cia thimu ni 0722725775. Ukai mugunda? Yes. Muthome mumenye. Ucio mwite Kinoti niko gungi ungihota kwamukira wega tigania thiini wa tabara ya mugambo wa murimi na nie makanjeta kimiti wa gitau kuma guku Meru County ngagikwira twaririe nderwo itunda riri ungienda kurimenya wega hari uria rirengagwo ukarenga wambitie na mwena wa right ruria riua riambagia ugoka urengete uguo urengete uguo na ni hekagwo kindu gitagwo value addition nirio riri koguo riri ukona uguo na ni munurire wario riu ndwi mugunda